kining kahod sa bang ipicturan kayang kog passion fruit. Mura jud hitsura sa passion fruit. Pero kan anon day kun ning gas, mading daghag has dito sa among umahan. Kay naa man day pagkaon nila. Sa hapang ipicturan na gamong lubi og nabay bunga aron nang habulga. Nya karon nag puso ni nga ang nakuha dito sa among umahan, puso sa saging ba. Ang gitadtad kay ang utanen, ang gisahon. Kay lisod ka ang panahon na di ta magdaginot. Sagi, puso sa saging ang gitadtad. Pinuhon kay ug di na pinuhon di man kadutong way ngipon. Kinanglan nga pino na aron nga di na usapon at tunlen na laman. Nga nilid po ko paghuman kay kana bitong atagtaro nimong puso kay manalsik bisan nang kuan man ang nanilhid ko kay aron nga mahinlo pud ang among hanggi tagtaran sa kuan puso. Ug mao to guys, daghang kaayong salamat sa inyong pagtan-aw sa akong vlog nga daginuton kay sa man ni nagkasakit lagi ko. Nagpaldam nga ni ko kanunay kay kining gibus-aw lagi ko. Manso ng palda kay diretso na pungko og mangihi ka. Mao to, bye bye guys. See you next vlog.